अहानबदा मरोइब पाउ INS इम्फाल कोबा वारशिप अमा डिफेंस मिनिस्ट्री राजनाथ सिंह संगाखरे मिदान तौनबा मियाम द ज्ञान तहनबा अमा चंगी हाइना हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर डॉक्टर सापर मंजन हाइख्रे कुकी सिंह तोखाइबा एडमिनिस्ट्रेशन की डिमांड तौदुन चटखिबा नेशनल वाइड रैली मपुंग फाखिद्रे चीफ मिनिस्टर न लमदम असिबु रिकॉग्नाइज ओइदबा खुन कया लौथोकलिबा असि लौथोकतबा यारोय मपानदना फजरगा सुम चाबा इमा लेबाक अमा ओहेनबा पामदे हाइरे तरान ओक्चरी हौजिक नुमिदांगी नोटिस विंडो की पावर अरिबम रेसमाना पिजरे डिफेंस मिनिस्ट्री राजनाथ सिंह इंडिया बु निंगतम नब होदबदा थवाई थाकिबा मणिपुर की मियोय सिंगबु इकाई खुमनबु उटपो ओइना इम्फाल कोबा वारशिप अम संगाखरे न्यू दिल्ली दा पांगथोकिबा थरम अददा सरुक यारुनबा सीएम एन बीरेन सिंह सु दिल्ली दा थुंगखिबगा लोइनना नेवी ऑफिसर अमसुंग पर्सनल सिंह सु उनखे लोइनना नेवी चीफ आर हरि कुमार ना शिप अदुगे क्रू मेंबर्स अमदी ऑफिसर्स अमसुंग सेलर्स सिंह उनदुना इम्फाल वारशिप अदु सर्विस तौबा हौखे INS इम्फाल असी ब्राह्मोस मिसाल यामना साना कापा ngami amadi north eastern india ge state singdegi maming lauthoktuna thonba masina ahanbani haire warship asibu INS इम्फाल haina thonaba ing लिसिंगनी तरामपन की अप्रैल 13 प्रेसिडेंट अयाम पीखिबने अमदे ट्रायल पुनमक लोइरदुना डिसेंबर 19 संगाबनी हाइरे शिप असिदा मॉडर्न वेपन अमदे मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल ब्राह्मोस SSM टॉर्पेडो ट्यूब लॉन्चर्स एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर्स अमदे 76 mm की RISRGM सु यावरे आईबेंग हौदुना ngakpigani ngasidagi hauduna aibeng asida laktuna kanaguma miyoiba amagi punsida tengbang pal asigi taibang pal asigi amamam angang unaba hotnabada miyamna mateng pangbiyu haina health and family welfare minister Dr. Sapar Manjana phongdokre ngasi national program for control of blindness and visual impairment NPCV and fourth national health mission and directorate of health services Manipur na sindna lamphel by state ophthalmic cells da Manipur state eye bank hangdokpagi thoromga mari leinana wafam asi phongdokhibane mahagna hai mid donate to ba haibasi mid adu pulap lauthok kadabanate cornea khaktamak lauthokiba gadabani haiba asi miyam da gyan tahanba ama changi miyam da mafung fan gyan tahanba matamda donate to bagi masing hangalakani इंग्लिशिंग अनि तरा निपान दा आई इसामक के मित्सु डोनेट तौख्रे आई चेकअप तौबु मतमदा रूरल एरिया दा लैबा मियोय सिंगसु येंगबिबा चंगे थबक अमा तौबु मतमदा अखोय अमा तो ओइना पुन्ना थबक तौमिनबा मथौ ताय प्राइवेट हॉस्पिटल सिंगना मियाम दा पीरिबा कानाबा सिंग असि थगतपा फोंदो इ हाइनसु फोंदोखे थम अदुदा हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर डॉक्टर सापम रंजन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की कमिश्नर प्रदीप कुमार झा डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज मणिपुर की डायरेक्टर डॉक्टर खोयरम शशि कुमार मंगांग नेशनल हेल्थ मिशन मणिपुर के स्टेट मिशन डायरेक्टर डॉक्टर सोमरजीत निंगोमबमना थरम की अथोइबा मिथुंग सिंग ओइना सरुक याखे लोइनना मसागी मिड अनिमक कथोगलबा डोनर्स सिंगी मफमदा आई डोनेशन कार्ड येंथोपगी थरमसु पांथोखे hospitals, especially high hospitals, but as a government, we do acknowledge, and I would like to personally thank to all of you all who have made our fight towards against blindness successful. Donate the I donate the Y, but ultimately, donate the Y comes the concept of I think one main thing we should try and let the people know is that this awareness also I think is important. Donate the Y. Usually, as a layman, we have a concept we see the ball, I think what we should awareness
कुकी जो यूनाइटेड सिंधुना नेशनल वाइड रैली अमा मणिपुर की कुकी ताब मफम सिंह यावना तोखाइबे एडमिनिस्ट्रेशन पीगदबनी हाइब डिमांडा खोंगचत अमा चतख्रे अदुम ओइनमक खोंगचत अदुम मपुंग फाखिद्रे हाइरे ngasi tokhaibे एडमिनिस्ट्रेशन की डिमांड तौरदुना चुराचांदपुर फाइसोल अमदि कांगपोकपी डिस्ट्रिक्ट यामलबा मियोय सिंगना खोंगचत अदु चतखी अमदि टेक्नोपोल डिस्ट्रिक्ट नुपी खराना डीसी ममांगदा प्रोटेस्ट तौखे अदुम ओइनमक चांदेल मोरे जिरिबाम डिस्ट्रिक्ट दि खोंगचत असि चतखिद्रे हाइरे पनबीआई इंडिजिनस ट्राइबल लीडर्स फोरम ITLF कोबलुप अमनंगारांग सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन तालुदुना चटकदरबा खोंगचत असिदा कुकी फुरुक की मियोय पुनमकना सरुक याननबा अमदि खोंगचत अस्त सरुक यादबा मियोय सिंगदगे फाइल लौननबा वाफम थमखिबा लेख्रबने मणिपुर नुमित खुदिंगी फोंगबा सनाराइबाग पाउचे की चाही यांखई मपुंग फारकपगी गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन होटल इम्फाल के संगाई हॉल द पांगथोखरे गोल्डन जुबली की थरम अदुदा मणिपुर की चीफ मिनिस्टर नोंगथोमम बिरेन वर्क्स मिनिस्टर गोविंदास कोंथौजम हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर डॉक्टर सापम रंजन महूत मिनिस्टर युमनाम खेमचंद लमलाई एससी की एमएलए खोंगबान ताबम इबोमचा वांखई एससी की एमएलए थांगजम अरुण कुमार पासोई एससी की एमएलए सापम कुंजकेशोर मोइरांग एससी की एमएलए थोंगम शांति वांगोई एससी की एमएलए खुराइजम लोकेन अमदे यूनाको स्कूल की मैनेजिंग डायरेक्टर निंगोम्बम इरावंता यावना मणिपुर एंटरप्रेन्योरशिप की लमदा माई पाकलबा मियोय सिंह अमदे सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन सिंगी मिहु सिंगसु सरुक्याखे थरम अदुगी मनुंग चना सनारेबा की गोल्डन जुबलीगा मरी लेनेना सोबिनियर अमसु फोंखे लोइनेना नेटबीगा खुसम नदुना यूनाकोना लोनी मंगादा बिजनेस करेस्पोंडेंस की लोन सैंक्शन सु तौखे यूनाको स्कूल की चेयरमैन का मैनेजिंग डायरेक्टर एन इरावंताना यूनाको स्कूल असे मणिपुर प्राइवेट यूनिवर्सिटी अमा ओइना लिंखलगनी हाइनसु लाउथोखे थरम अदुगा मरी लेनेना मणिपुर की चीफ मिनिस्टर एन बिरेना हाई अफबा थबक तोरपो खुदिंग मपु लेंगांगना सवगदली ताकपो ओइना प्राइवेट यूनिवर्सिटी असे हांगदोकनबा होनबदा लेंगा की मैकेदगी अंगम मतिंग पांगनी हाइना लाउथोखे लोइना मणिपुर हौजिक थेंगनरेबा वाथोक असि लोइसिनबा अखोय पुना अमतो ओइना होदमिनसि हाइनसो मणिपुर की मियामदा अपील तौखे लोइना हाना मणिपुर की मरमदा मियामना नोकनरंबा अदु ngaside इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन दा मैते में की स्क्रिप्ट हापंगम खिबा असिमक ngasi की इंखलक लेबन हारोल सिंगनसु मैते में पाबा फंगलगने मतम अमदा पाउचे की लमदा थबक तौरिबा सिंगना इनिंगबा मवोंगदा इबा फंगलमदे पाउ इरुबगी दमक जेल फोबा यौनकी हाइखे लमदम अस्ता रेकॉग्नाइज ओइदबा खुन कया थोगलकलिबा असि लौथोक्तबा यारोय मपानगी सक्तम खक्तमक फजरगा मनुंग सुम चाबा इमा लेबाक अमा ओहनबा पामदे मदु ओइदनबगी दमक तौफम थोकपा थबक सिंग तौगनी कैदौनुंगदा तुमिने लेरोय अखोय पुन्ना हौजिक थोकलिबा इशू असि खंगलबा मतुंगदा करमना सोल्यूशन पुरकदगी हाइबगी खनबा चंगे थबक अमा तौबा मतमदा असोय अरान यावबा हाइबसि लोइनि यावनबा ngaktane तंजा अस्तदी अखोय मसेलगी असोयबा पुथोकनदना हुन्नबगी मतम नते हाइनसो सीएम बिरेना फोंदोखे मणिपुर हुजिक वारी मणिपुर वारी सिगी मनुष्य मयाम अखन गाई में हम सियोमी हेना खंगन अखोय बु लोइसनगे तबो पोतमा अखोय ने पो अदु पो खोबुकी मपान दुना लोइना unrecognized release 996 की फादी रे अदु पार्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट अनि उन अदु हुजिक वारी सिगी नयावरबि 900 बे 900 को अना फंड बे Somos sanshiro na ela do cliente aí quando amor bem a nacionalista aí sabe não aí am querendo agora mas são muito pava hana bi mane ba ko mana que thammu pa na pande de dun khazun le ba manu oh ina na ina sara ba na ni pura kim ki ba mane ba ko ko no ko ma ko thammu se aduna aí nesse apelo ko ni tana ki academician tana ki politician कोई jointly पुन्ना संगठन इशू से कमी ना बसने अदो सॉल्यूशन बनाए को तक ये कोई पुन्ना कमी ना बसने कोई घुमेरो मत करना चाहिए underground in the program almost last 6 years मेरे जो बोले ना मैं बोली अरे वो अपना हम बिल्कुल सीक्वेंस ले रहे हैं तो वहाँ पे कोई बोला वो टीवी को बोशिगा ना मरे का खा सेम हाइबो फोटो के दो ताई मैंने पुंगे से वाह जो मतलब सीधा अदो गुंबा प्रजासन का वहाँ ये तो कोई तो होंगे मणिपुर प्रजासन का वहाँ मणिपुर या पुन्ना सत्तम कोई पुन्ना कन्वीनर का होना पुन्ना लेवल नहीं ना कहीं मुकाबला होना तो डिसीजन है तमाम जो क्या होना है मतलब मकानी पुन्ना जिस जो होना है अदो कोई यूनाइटली लेवल ना हम संग प्रजा के ऊपर हम मेहनत और इसलिए करी कोशिश करने का जोनी से का हमारे बात है प्रजा में तो हम मेहनत किया
ngarang kasong kulen sub division gi manung chanba itham tangkhul village ki chingsang parengda acres tara manga rom da tharambo popi pambi sing police na security force single loinana yanthat khre ngarang kamjong district police na kamjong district administration amasung manipur rifle ki personnel amade forest department amasung 24 assam rifles ka loinana kamjong gi additional sp law and order amade kasong kulen gi oc na luchingduna amade kamjong gi sp ki mideng makhada popi yanthat pagi drive adu chathakibani haire thodok asige mari lenana fir ama masak khangdaba popi tharam leba mioi sing adugi mathakta kasong police station da sankhre amade masak maming khangdoklaba matungda fananaba thorang tawre haire drive asi itham tangkhul ga tainana leiba popi yamna thariba mafam singdasu makhatana chathakigani haire Hairok Patri Litan Wang Malikai da local area development fund dagi nauna saba community hall amangase Hairok AC gi MLA Dr. Thokchom Radesh yamna miyam da khusi nakre community hall miyam da khusi nabagi thoram adada Hairok AC gi MLA Dr. Thokchom Radesh yam Hairok Patri gi gram panchayat ki pradhan ningthauzam tangba yauna ate luchingba kaya su saruk yakhe thoram aduga mari lenana MLA Dr. Thokchom Radesh yamna hai ngasi community hall ama miyam da khusi nabang ngamliba asi ishwar gi mapal dagine Hairok Litan Wang magi leikai miyamna lingjal manana asigum hall ama thamnaba khonakiba asimak yamna nungai amade thagatle community hall asi sanaba mafam pibi rakhiba mioi ahumbu haingai leitena thagachari amadi makhoi gi tawbimal kaidongoi desu kauthokloi apabalu chingba amagi makhada leiba club loop amadi leikai khol singi afaba oigalle miyam gi thajaba leitraba luchingba amana luchingliba loop leikai khol kaidongoi da afaba oide ingna chikna leiba ngamdaba amadi chawkha thawrang leitaba mafam oigali hainasu radishamna phongdokhe leader ne ko ko jinse leader ne se apawa leadership leader kanda organization budi samstha budi leikai budi inu budi ngom budi apawa oigani satri lege nuaya kana pangani aduna apawa leader amma de yaw ko makon ongka ka ya jamke mase ko jukan na bona sare ne ihana bada dharma leiba actually line mo kenai ko nunti service satpa nunti bible pago nunti mosque satpa masjid adu nunti namaz satpa nunti mandir satpa sindur tinba sandur tinba nunti lai ko adu dharma leiba ko adu ri line mo ko dharma leiba actually magi awam ko pa dinti mato apama achumba madu to mi mandi pangimba apama wakalon khanba mi awab to wo tamba mayam ni mata katho ko ngamba adu di tharope awra kanda dharma leiba ko Masakhang dabasingna nongmei utlaga mayumdagi fadana pukraba matung rehabilitation center amana thamkiba miyoi ama Rims hospital da oxygen thajilaga leikanaraga leiramle doctor na haibadagi imung manungi miyoi singna yumda putharaklaba matung pungkhara leiramlaga miyoi adu leikhidre haire leikidraba miyoi adugi maming sapam santos sahi nifutaruk apokpa gandar kawe Thoubal district ki Khongjom police station konba sapam mayai lekai dagini mahak haukiba November 13 ta fakraga November 16 da leikitabani haire leikidraba santos po masakhang daba singna fadana pukibagi matangda machal nupi Valentila na hai mahak ki mabung fadana pukiba numit adu thasi ki 13 ki numidang wairam pung 3 lom tarakpa matamdane matam adu maisul lakte mahak na sangoi da angang tuition tawraga leiringai da angoba machugi gypsy amada lakpa mamai mamit khumba nomai paiba mioi mari manga romna mayumda changlak santos leibra haina hanglakhe mayamba adu yumda halakpo uhaudabadagi thabak chatkibadagi halaktri haina khumkhi adubo masakhang dabasing aduna santos yum asta changkre haiba khangbadagi aikoi laklibani hairaga makoina mayamba adu kauthokhe maduda santos su yumdagi thorakpaga loina masakhang dabasing aduna santos pu furit phawba hongdok khandabida pharaga pukhibane nakan amromda santos misi adubu yaningda phongdoktuna sapam mayai lekai da maira paibi singna wakat mifam ama thasi ki kunmari da fambaga loinana misi adugi matangda manipur lengak da wafam kaya tham baga loinana wakat mifam aduda saruk yakiba sapam apunba maira paibi ki secretary Thaunauzam Romana hai Sora pahariba loop asina Santospu masa ikan kana mayumdagi faraga pukhibani aduga makoina Santospu samuraugi Reverend Rehabilitation Center da thamlambani Santospu tamthina ot naikibra haibagi chingnaba lei chahi kharagi mamangdasu sapamdagi mioi ama samuraugi Reverend Rehabilitation Center asimaktada leikitaba yaukre
हंतक की संतोष लेखिदबगी टेक्चाक असि सोरापाना लौगद्रा नत्रगा समुरौगी रिवरेन रिहैबिलिटेशन सेंटर ना लौगदोरिब्रा हिरम अस्त मरी लेनब सिंगना अचुंबदु कुपन थिगटपिरगा मरा लेब सिंगी मथक्ता अकनब लोगी ओइब चिराग पीगदबनी मदु नत्रबदे सापम अपुन मैरा पाइबी क्लब CSO ना चिंगब तोंगान तोंगान बिलुप सिंग पुलगा अचुंब वयल पुथोकनबा मखल मखा कयागी अकनब खोंजंग संगसिलकनी हाइखे आगां सिकन कला पुरगा सिरगा थंबिरनिबसे पुबिरिबा सोरापाना दायित्व लौबिगदोरिब्रा रिक्स लौबिगदोरिब्रा नत्रगना सेंटर अदुना लौबिगदोरिब्रा ममांगदसु सेंटर सिदा एक थंगना पापान सिदगी अमा थोकिबा लैरे मरम अदुना अखोइदी पैसा नुसा पामजदे मरम चाबा कनाना चुमिबनो कनाना लालिबनो हाइबदो मरी लेनबना मतिक चाबदनी पिबियो हाइबसिनतना कोइ मखातान हाइजनिदे कैगुंबा लौतबा तारगदी सापम मया पाइबी अपुंबा लुकना अमदी क्लब संस्थान कया पुल्लगा खोंजों कया संसिलकनी हाइबसि हाइजरी पाउगी मरक थना अतेन मब्रे अमतंग लोमिनसे Welcome you all to Unapa School Chaman, Imphal East, a fully residential school ranked Manipur #1 in All India School Ranking Awards 2023-24 by Education Board in Co-Education Boarding School category. Academic season for 2024-25 will begin on 1st April 2024. Registrations are open for classes 4 to 9. Hurry up for registration. Diabetes ko loina na hingliba sing thamagi manungda control to bangamle. Urea creatinine wangbasu thamagi manungda hantaba ngamle. Kung hamba nungai tabasu numit manganigi manungda fahan bangamle. Piles sabadi nungsang nabasu jama de jama fahan bangamle. Cholesterol wangba numit kunida normal oy bangamle. BP wangbasu thamagi manungda normal oy bangamle. Fatty liver oy basu thamagi manungda fagat han bangamle. Pumnamag natural oiba hidak makhangna laying jabani hakchang da sokadaba side effect amata laite makhata na hidak chabagi mathau su tararoi ena kopaparo gidamak ngasimak langsin birau diabetes hospital Sorbam Laikai Ayangpali Road opposite Karkinos Jennings Hospital Porompat Imphal East near Punjab National Bank. ब्रेक की मतुंग तराम उचरी मखताबा पाउ पिजरी कक्चिंग असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की MLA मयांग लंबम रामेश्वर ना महा की कॉन्स्टिट्यूएंसी की लंबी सिंह पेपर ब्लॉक टेक्नोलॉजी सिजनदुना सेमलकपगी मखा चथरपोइना ngasi su technology asi sirinaduna sembal loiraba lambi ahum miyam da khusinakre miyam da khusinakraba lambi sing adudi sumak laikai victory school nakal pareng lambi kaithel macha panjau pareng lambi amadi makha low gym pareng lambi ni haire ngasi gi MLA mayang lambam rameshwar na koina chatuna miyam da lambi khusinaba khongchat adugi saruk ama oina paper block technology sirinaduna ngasi dagi semba haukiba mayai laikai dagi sumak laikai kaithel macha pareng mapa phobagi lambi gi thabak subasu yengsinke khongchat aduga mari lenana MLA mayang lambam rameshwar na miyam da phongdokhibada कक्चिंग असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की मनुंगदा पेपर ब्लॉक टेक्नोलॉजी सिजिनदुना थारिब लंबी सिंग असे मणिपुर अहानब ओइना कक्चिंग एसी दा अप्लाई तौबने टेक्नोलॉजी असे सिजिनदुना सेमलिबा लंबी सिंग असे कुइना अतेक अकाय यावदना यामद्रबदे चही 15 रोमदे मियामना चथोक चसिन तौबदा खुदोंग चाब कया पीबा ngamlagane टेक्नोलॉजी असे सिजिनदुना सेमलिबा लंबी सिंग असिना मतम सांगना चटकदबा ओइबना कॉन्स्टिट्यूएंसी असे के मियामना चही खुदिंग गी लंबी सेमनबगी अवाबा मयोकनबा अदु खरा मखैदे कोखन बंगम लगने मखातानसु कॉन्स्टिट्यूएंसी असी की लंबी सिंह पाक सना टेक्नोलॉजी असी सिजिनदुना सेमनब थौरांग तौरी हाइखे मैतै इरोल इयक लोइना सिलोन अपुनब लुप मिलाल कंगलै पाकना ममांग दा लाउथोखिबगी मतुंग इना मणिपुर दा लैबा लेरे खरादा लेन नंबर 1 2 3 हाइना नेम प्लेट थारिबा सिंग लाउथोक्तुना इमालोन दा लैरक अहानबा अनिसुबा हाइना थाबगी खोंजंग ngarangsdagi इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चनबा हाइगांग एसी न कोनबा नीलकुथी दा मिलाल की प्रेसिडेंट खाइदम इंगोचा मैते न लुचिंगदुना मिलाल की थौमी सिंह अमदी नीलकुथी की मनुंग दा लैबा क्लब मैरा पाइबी लुप सिंह खुसमनदुना इमालोन दा लैरक ममिंग ओंथोपगी थबक चथबा हौख्रे लैरक ममिंग इमालोन दा ओंथोकपना मांगखिगदरब इमालोन बो खरादंग ओइरबस कनमंगमगने मखातानसु मफम कयादा चतुना लैरक ममिंग ओंथोकपगी खोंजंग संगसिनखिगने हाइरे लोइना लमदम अस्त लेमिनरिबा क्लब मैरा पाइबी अमदी माहिरोय लुप सिंगसु इसागी लेकाय लेकाय दा थारिबा अतोप लोन सिंग मुथतुना इमालोन चौखटनबा होनबदा लेन गी मखुत्ता लैरक हाइना थाबियु हाइनासु फोंदरकले मणिपुर की इमालोन नोम नोमगी मितोप की लोना महु सिनखिबा असिना इमालोन असि मुटखिगद्रा हाइबगे चिंगनबा
लेरिबा असे कन्नबगिदमक मिलाना चंगसिलकलिबा खोंजंग असिदा मियामना सरुक याबियु कना कनागुमना मियोय सिंग अमदे माहिरोय सिंगना अतोप अतोप लोन तंबदा अकाइबा लेते अतोप सिंगिल लोन तमलिंगेदा इमा लोन मुट खिनबा तौबदी मिलाना कैदवैदे याबा ngamloi haibase manipur gi miyamna khangminase haike handak law and legislative affairs department of phonggiba constituency of india gi edition da maitai me ki page chama manga panba lerik ama constitution day numita mitai mek ta phonglakhiba asimak manipur gi chief minister n biren amadi india lenga ki luchingba singbu milal gi maikai degi nungai ba amade haraw fawi haina su ingo chamaitai na phongdorakle Nongin NGO na sinduna Silchar ERC Eyes Hospital ga khusam naraga free eye camp ama kasargi Sara LP School da pangthokre camp aduda Nongin NGO ge advisor Khaidem Biren chairman Mutung Gunadon general secretary Sarat Laisram Treasurer Prosangbam Pratima Devi Eyes Dasumati Devi amasun Ningthausam Biramohon Singna chingba executive members Singna maru oiba thodang lokhe camp asta cataract kuntaruk amasung reflection gi patient marfu taruk yauna punamioi chama marfu manga layengke panbiai english ani tara tareta linkhat ki ba NGO asina samaj ki yaifa tharang kaya chathaduna ngasi phobul lakle tungdu sumyam gi yaifa na ba khona khigani haina NGO asigi chairman mutum gunadona phongdorakle Umanglai harau matamda lai harau bagi chadna kanglong ngakna harau biyo haina umanglai kanba lup kasar gi member thokchom manikumar na haikre ngasi pangthokiba pawgi mifam aduda ukal kamrang kha kasar gi president moirangtem gauramani ukal lakipur khunau gi vice president nongthomam biren ukal benakanti merakandi patu gi secretary tawrangbam nogendro Singrabon Khungi member Yumnam Mani Murtini 1857-58 Memorial Protection Committee Kasargi Thaudam Razen Ukal Benakandi Part 2 gi member Sanasam Bilasani Ayekpam Chanu Wahengbam Vidya Sundar Thokchom Biramohon Kuman Moirangtem Iboton Amadi Thokchom Manikumar Su Sarkyakhe Ngasi Kasar Lakipur Khunau Dalaiba Ibudo Sanamahi Sangleng the Pangthokiba Pawgi Mifam Amada Wafam Asi Phongdokladuna Manikumar na hai Leibak Irang Leibana Hanik Jahi Asta Lai Harau Bagi Thabak Tawbiganu Lai gi thorum tamak pangthokpiu haike Lai Harau ba matamda Lai gi thawal toriba amaibi sing amade laibu singna hauzik umang Lai Harau bagi matam lakliba asta Lai Harau naba hotnare Lai Harau badasu niyom chumna leiba ke chenghong ngahong ba khunjau lechau naba amaibi singna cheksinduna aseng mamaitai aikhoi gi chatna duna lakliba poram kaidana Lai gi thorum pangthokpiu Mitai aikhoi gi chatnabi asibu thugainaba hotnabegino Manipur hauzik tangdu leitaraba phibam amada leiduna misi mina thokhan ningdaba thodok thoklingai cherak asida laigi mingda ahen baharau kumhai gi tawbiganu tangai fadaba laigi thoram adu khaktang tawbiyu hainasu Manikumar phongdokhe Marakta chehi naina chana lonchak ki wangmada atugi lai kurambata natana harau kumhai gi mongna konthorakpa asigumada khoina ngakchaba senjaba natrabadi Ekagi tungda, ekagi channel loncat sino mono. Kaya kani haibagi tujungba orokpa aduna ukal na ngasi pukaniba ekagi lai harau bada channel bagi matungina amai dina karam haina katuna halagi wariga loyana satpa aduri sargam urpiba aduda sunatana inakti oiba kaduma thabak thuramda ka hena mapandi aran araki moda konjel kondo kasim bada hundana hanadagi lejarakpa adu kanjabagi da mokto ukalna Nasi bukalagi bawa pun masih amakna jajai aduga yang pertama yang makam desu papalam dalai riba kasalam dalai riba Manipur dalai riba yang pun makna su nasi aku pun ngapi masih Lamdam asta thoglibe irang asina maram oiraga mayum makai maina tumna thadok pikraba mioi singna changjapam lauduna relief camp singda leiriba inmates singda sendoi khomba sen thobna chingma makhal amata tawbigano haina sajiwa relief camp da changjapam lauduna leiriba mioi singna appeal tawrakle Apex Committee of Victim Villages Ikau Sadhu Yengkuman Dolai Thabi Amadi Leitan Pokpi Marian Part ke convener Koizam Sarat Maitei na Thadorak Pachirol Amana Hai Me ahum dagi ikang khangauduna ko ki militants singna chingya nakna khundaba Maitei khun singi yum kai mai tumna thadok pikraba mayum makai leijidraba mioi singna changjapam lauduna relief camp singda leiriba cherak asida kanaguma mioi amatara sendoi khomna chingba tawbiganu lan thoktingai matamda paisa sandokiba mioi singna hauzik relief camp singda changjapam lauduna leiriba mioi singdagi paisa thobagi thabak tawbiganu haina su cherol asina khangalakle
Zerol asina makha taraduna hai mayum makai maina tumna thadok pikraba mayum makai lejitrapa miyoi singna relief camp singda changjapam loduna wana khangningai cherak asida atonba paisa thorakpa haibase mai hauringai mathakta amuk hena mai chaknaba gi haijinbaga chap mane asigumba thabak sing tawbidanaba mari leinaba miyoi sing nasu yengshinbiu hainasu victims oiraba relief camp da changjapam loduna leiriba miyoi singna mari leinaba singda apel tawrakle Rongmei Naga People's Organization RNPO gi kumja lisingani kun humdoi amadi lisingani kun taruk fawbada thawpugadaba mihut khanbagi election ngarang Tarung Community Hall Imphal da pangthokre nauna khalaba mihut sing adudi president da Sangamlung Kamai Vice President da Chaningang Gondamai General Secretary da Thungamlung Kamai Finance Secretary da Gaila Pamai Treasurer da Mathiandin Kamai amadi Speaker oina Maijang Gonmaini haire Assam के तेजपुर यूनिवर्सिटी दा मही तमलिबा मणिपुरी महैरोई सिंह तेजपुर यूनिवर्सिटी दा चाना थकनब पोलम सिंह योलबा मतुंग मदुदगी फंगलकपा सेनफम सिंह अदुना फिरोल अमदि नोमगी चंगदब याद्रब पोलम सिंह मणिपुर की तोंगान तोंगान रिलीफ कैंप अनीदा अहान बतंग की ओइना मतेंग पांगख्रे तेजपुर यूनिवर्सिटी की मणिपुरी महैरोई सिंह ngasi अहान बगी ओइना मोइरांगी सना थोंगदा हांगलिबा रिलीफ कैंप अमदि थांगा मोइरांग थेमदा लेबा थांगा वांगमा हाई स्कूल दा हांगलिबा रिलीफ कैंप की मियोई सिंह रिलीफ मैट्रेस सिंह मतेंग पांखे पिगलिबा महैरोई सिंह ओइनासु नोटबुक कोलम चिंगबा सिंहसु येंथोखे थवम अदुदा तेजपुर यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ फूड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी दा रिसर्च स्कॉलर ओइना लेरिबा नोमाइथम सोफियान हाई मणिपुर थोकलिबा इरांग असिना मरम ओइदुना तोंगान तोंगान रिलीफ कैंप दा लेरिबा मियामदा अंगम मतिंग पांगनबा तेजपुर यूनिवर्सिटी की मणिपुरी फैटर्निटी सिंहसु होनदुना लागले मदुगी मनुंग चेन्नई यूनिवर्सिटी अदुगी ओजा ओइरिबा सिंगदगिसु अंगम सेनफम खाइबग लोइनना यूनिवर्सिटी मनुंगदा मणिपुरी महैरोई सिंगना चाना थकनबगी स्टॉल हांगदुना पोट योनखे मदुदा मियोय कयाना पांगलकपा मतेंग सिंह अदुगी सेनफम सिंह अदुना फिरोल अमदि नोमदा चंगदबि याद्रब पोलम सिंह लेरगा रिलीफ कैंप अनीदा मतेंग पांगबने लेंगा की मैकैदगिसु खुदोंग चादबा मयोगनरिबा कया असि कोगनबा खोनबियु हाइना फोंदोरखे तेजपुर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट आगनी जासिंग नन टीचिंग स्टाफ मोइसिंगदगी अखोइना पैसासे खरा खाइगच्चरगा हांगबा मतमदा यूनिवर्सिटी फूड स्टॉल हांगजबने लेइदबिदा पैसा मतेंग पांगगा चट्टीखिबा मयाम अमसु यावे मयामनि मफमदा रिपोर्ट अखोइगि थोंगनजबा ngamjare अहन सिंगर सिस्टनबा वाटर वे खुमु बिसिंगना चिंगा मयाम अखोइगि हांगजबा खरा इंसुक्सेरोए मखाताना अखोइन सिदगी सिजना मतेंग पांगबा ngamgilani खाली अरोइबदा मरुओइबा पाउ मोहना पिजरी INS इम्फाल कोबा वारशिप अमा डिफेंस मिनिस्ट्री राजनाथ सिंह संगाख्रे मिदान तौनबा मियाम द ज्ञान तहनबा अमा चंगी हाइना हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर डॉक्टर सापर मंजन हाइख्रे कुकी सिंह तोखाइबा एडमिनिस्ट्रेशन की डिमांड तौदुना चरखिबा नेशन वाइड रैली मपुंग फाखिद्रे चीफ मिनिस्टर न लमदम अस्तर रेकॉग्नाइज ओइदबा खुन कया थोगलकलिबा असि लौथोक्तबा यारोय मपानदना फजरगा सुम चाबा इमा लेबाक अमा ओहेनबा पामदे हाइरे हौजिकी ओइनादि मतंग असिदा नॉर्थ ईस्ट विंडोना पिजबा पाव लोइसिनजरे मीटिंग ताबीरबा पुनमकपु अमुका हनै कायखुमनबा उच्चरे।